এখন আমি বরবাদ হৈ গলো গোটেই কাৰেণ্ট গছ গোটেই লাইটৰ পোষ্ট দোকান আমাৰ মেডিকেল ৰাস্তা ব্লক সেই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গোটেই তার ছিঙি পোষ্ট ৰাস্তাৰ ওপৰত গাড়ীৰ ওপৰত পোষ্ট ছিঙি গোটেই কাৰেণ্ট আমাক সহায় কৰক গোটেই অৱস্থা বেয়া আমাক সহায় কৰক উদ্ধাৰ কৰক এই পৰিস্থিতি গোটেই नोंथांमोना नुनो मोनदों भिडिअनि गेजेरजों बारहुंखाजों खहा जानांनाय माखासे नुथाय डिब्रुगढ़ सोहोराव सैत्र दानाव फैनाय बारहुंखाया गोबां खहा खालामदों। आसाम मेडिकेल कलेज थांग्रा लामायाव मोब्लिब खुन्थिया दंफां लाइफां सिफायनानै गोग्लैनानै लामायाव थांलाय फैलाय खालामनायखौ खहा खालामदों एबा जेंना खालामदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों भिडिअनि गेजेरजों माबायदि बारहुंखा फैनाया सोहोराव खहा खालामदों। डिब्रुगढ़ सोहोराव सैत्र दानाव फैनाय बारहुंखाया माखासे खहा खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेबायदिनो लामायाव थांलाय फैलाय खालामनायखौबो जेंना खालामदों। नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ माबायदि दंफां लाइफां सिफायनानै आरो मोब्लिब खुन्थियाफ्रा बायस'नानै लामायाव गोग्लैनानै दङ आरो बेहाय थांलाय फैलाय खालामनाया मोनसे गिख्रंथाव जानानै फैदों। এখন আমি বরবাদ হৈ গলো গোটেই কাৰেণ্ট গছ গোটেই লাইটৰ পোষ্ট দোকান আমাৰ মেডিকেল ৰাস্তা ব্লক সেই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গোটেই তার ছিঙি পোষ্ট ৰাস্তাৰ ওপৰত গাড়ীৰ ওপৰত পোষ্ট ছিঙি গোটেই কাৰেণ্ট আমাক সহায় কৰক গোটেই অৱস্থা বেয়া আমাক সহায় কৰক উদ্ধাৰ কৰক